Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Nanone mwebwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro mbagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbuye iki TV. Ngewe rero mukomeza kumva bategurira kandi nkabagezaho aya makuru, nitwa Bimenyimana François. Reka rero amakuru yacu uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa 2024 tuyahere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Muri shampiyona y'abafite ubumuga Amti Football yari yakomeje hakinwa faze yabo ya kabiri, n'imikino yabereye mu karere ka Huye kuri stade Kamena. Imikino yitabiriwe n'abafana benshi kabisa, baza kwirebera iyi mikino. Yanatangijwe kandi na vice mayor mu karere ka Huye ushinzwe imibereho myiza Madame Kankesha Annonciata. Uyu muyobozi kandi akaba yaranishimiye iyi mikino, aho asaba ko yazajya igaruka kenshi cyane muri aka karere kabo ka Huye, cyane ko yanishimiwe n'abafana benshi cyane. Abafana benshi wabonaga bafite inyota yo gukomeza kureba umukino warangiraga, bakumva urangiye vuba, bakibaza impamvu urangiye vuba, bakavuga bati ntabwo twumvaga ukuntu umuntu ufite ubumuga wenda rimwe na rimwe udafite n'akaguru ariko akaba yakira umupira w'amaguru. Tumva nyine ntabwo twumvaga ko ibyo bintu ari ibintu bishoboka no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero birahari nuko bimeze. Bavuga ko babonaga gukotana kw'amakipe, ukabona nk'umuzamu ari gukuramo imipira ikomeye, ukabona umukinnyi arasuta umupira kure agatsinda igitego, nyine ukumva ni ibintu byiza cyane kabisa, bishimiye. Ubwo rero birumvikana nyine iyi mikino yarabaga. Ikipe y'akarere ka Nyarugenge yatsindaga akarere ka Nyamasheke ibitego 2-0. Ikipe ya Kicukiro go na akarere ka Kicukiro yatsindaga ikipe y'akarere ka Rubavu Amti Football ibitego 2-0. Musanze yatsindaga Gatsibo ibitego 2-0. Karongi itsinda Musanze ibitego 2-0. Ikipe ya Karongi ni ikipe iri kugaragaza ubushobozi bukomeye cyane muri iyi shampiyona, kuko ni ikipe itaratsindwa kugeza ubu, kandi ni ikipe igaragaza ko ishobora kuzatwara n'igikombe idatsinzwe, kuko ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye n'umutoza wayo kabisa. Nubwo rero nuko byagenze. Nyarugenge nayo yatsindaga Huye igitego 1-0 mu gihe Kicukiro yanyagiraga Nyabihu ibitego 8-0. Rubavu itsinda Nyamasheke igitego 1-0 mu gihe Huye yatsindaga Muhanga ibitego 3-1. Naho Muhanga nanone iza kunganya na Nyabihu igitego 1-1. Musanze iza kunganya ubusa n'akarere ka Huye Amti Football. Kicukiro inyagira Muhanga ibitego 5-0. Mu gihe Karongi nababwiraga yatsinze Nyarugenge igitego 1-0. Nyamasheke itsinda Nyabihu 1-0. Mu gihe Karongi nanone yaje itsinda Rubavu ibitego 3-2. Umukino wari ukomeye cyane, hagaragayemo guhangana. Ku rundi ruhande rero ikipe y'akarere ka Nyamasheke Amti Football yatsindaga Muhanga ibitego 2-0. Gatsibo inganya na Huye igitego 1-1 kabisa. Nuko nguko imikino yagenze mu bagabo, aho twababwiraga ari mu bagabo. Mu gihe rero mu bari n'abategarugori, Nyanza yatsindaga Nyarugenge igitego 1-0 cyatsinzwe na kawarewe kapitene Musabwasoni Brigitte, mukinnyi nawe ubona ko yazamuye urwego kabisa. Kuri ubu ngubu bashobora kuzafasha Nyanza kwitwara neza. Mu gihe Nyanza ariko nanone yanganyije ubusa ku busa na Musanze Amti Football. Imikino rero yasize impinduka ku rutonde rwa shampiyona. Birumvikanaho ikipe ya mbere ari ikipe y'akarere ka Karongi Amti Football n'amanota 18. Vango iyi kipe yatsinze imikino 6, nta numwe yari yatsindwa. Imikino yose bakinnye yarayitsinze. Ubwo rero Kicukiro ni ya kabiri n'amanota 16, yatsinze imikino 6, itsindwa 1, inganya 1. Mu gihe rero ikipe ya Nyarugenge ni ya gatatu n'amanota 15, yatsinze imikino 5, itsindwa umukino 1. Musanze ni ya 4 n'amanota 18, yatsinze imikino 4, inganya imikino 2, itsindwa umukino 1. Mu gihe Rubavu ari ya 5 n'amanota 10, yatsinze imikino 3, inganya umukino 1, itsindwa imikino 2. Huye ni ya 6 n'amanota 9, yatsinze imikino 2, inganya imikino 3, itsindwa imikino 2. Mu gihe Nyamasheke ari ya 7 n'amanota 7, itsinda imikino 2, inganya umukino 1, itsindwa imikino 5. Gatsibo ni ya 8 n'amanota 2, nta mukino n'umwe yari yatsindwa, yanganyije imikino 2. Nta mukino n'umwe yari yatsinda Gatsibo, yanganyije imikino 2.
itsindwa imikino itatu, mu gihe Muhanga ari iya 9 n'inota rimwe, nta mukino n'umwe yari yatsinda, yanganyije umukino umwe, itsindwa imikino 6. Nyabihu ni ya nyuma ni inota rimwe kabisa, nta mukino n'umwe yari yatsinda, yanganyije umukino umwe, itsindwa imikino 6. Ubwo rero ubwo iyindi faze mvuga ngo kuri faze ya gatatu nyine mu mupira w'amaguru anti football mu bafite ubumuga izagaruka hakinwa faze ya gatatu tariki 21 na 22 z'ukwezi kwa 12 nyine 2024 biteganyijwe ko kandi nanone ariko mbere yaho tariki 3 z'ukwezi kwa 12 naho imikino tuzongera kuyibona kubera ko hazaba hakinwa umukino wo kwizihiza umunsi mukuru w'abafite ubumuga. Ubwo nyine tuzabigarukaho mu minsi yacu iri imbere. Reka rero dukomereze mu ikipe y'igihugu Amavubi nyuma yo gutsindwa ibitego 3-0 muri Cote d'Ivoire itsinzwe na Benin. Uyu munsi kuwa kabiri tariki ya 15 naho kuri stade Amahoro araza kuba yakira Benin nyine kino umukino wo kwishyura ku isaha y'isa 12 zuzuye. Match kabisa iraza kuba ikomeye cyane. Icyo nakubwira wenda ku ikipe y'igihugu Amavubi nuko mu mikino aheruka kwakira nta mukino n'umwe yigeze atsindwa, kuko yatsinze imikino 2 anganya imikino 2. Kandi Amavubi mu mikino 4 iheruka, ubwo birumvikana imikino 4 baheruka kwakira nta gitego na kimwe bigeze. Bibisobanuye ko rero Amavubi ashobora kuza kwitwara neza akaza gutsinda Benin nk'uko bivugwa n'umutoza Frank Troston Spitro nyine w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na kapiteni w'ikipe y'igihugu Bizimana Djihad. Abangaba rero bakaba bavuze ko bagomba gukosora amakosa bakoze yatumye batsindwa ibitego 3, aho nk'umutoza yakomoje ku bakinnyi bakomeye ku ruhande rwa Benin barebare, akavuga ati turabizi ko bafite abakinnyi barebare bagenderaho, natwe rero icyo turi buze dukora ntago turi buze gufata intebe ngo tuzitereke hariya ngo tuzihagarareho ngo tureshye nabo, ahubwo icyo turi bukore nuko tugomba kwirinda amakosa, tugakosora n'amakosa nyine twakoze ku mukino wabanje twatsinzwemo. Ubwo rero ni umukino nyine utegerejwe mu kanya ku isaha y'isa 12 zuzuye ku masaha y'I Kigali kuri stade Amahoro. Abafana twese kabisa tujye inyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi. Ku rundi ruhande nanone Amavubi matoya y'abaterengeje imyaka 20 aherereye muri Tanzania Sekafa bashaka tike ya AFCON izaba 2025 nyine mu batarengeje imyaka 20. Nabo rero bunze mu rya bakuru babo nyine batsindwa ibitego 3-0 batsinzwe na Tanzania. Nabo rero kuri uyu munsi baraza kumanuka mu kibuga ku isaha y'isa 7 zuzuye bakina na Djibouti nayo yatsinzwe na Kenya ibitego 4-0. Ubwo rero Amavubi ibyo batarengeje imyaka 20 yamaze no gusezererwa nyine birumvikana kuko agitsindwa mukino nyine icyizere cyo kuba yakomeza cyahise kiyoyoka. Kuri iyo saha kandi nanone y'isa 7 indi mikino nabwo iraza kubikomezaho, ikipe ya Kenya iraza kwakira Sudani. Reka rero twerekeze mu yindi mikino tuvuye mu makipe y'igihugu, ahubwo twerekeze gatoya muri volleyball ku makipe ya hano muri shampiyona y'u Rwanda. APR Volleyball Club mu bagabo ndetse no mu bari n'abategarugori batwaraga irushanwa rya Nyerere Cup 2024 ryaberaga hariya muri Tanzania nyine yitwa Kilimanjaro Monstre. Ni irushanwa batwaye bakomveka kabisa nkako bitwaraga neza cyane, aba mu bagore ndetse n'abagabo. Aba ku bagabo batsinze amaseti 3 kuri 1 mu gihe abagore batsinze amaseti 3-0. Reka rero ubwo ngubwo duhite dukomereza muri AFCON 2025 imikino yakomezaga. Cameroon yatsindaga Kenya igitego 1-0 mu gihe Gambia yatsindaga Madagascar igitego 1-0. Ikipe ya Liberia y'igihugu ya Liberia yatsindwaga n'ikipe ya Guinea ya Ecuador ibitego 2-1. Zimbabwe itsinda Namibia ibitego 3-1 mu gihe Togo yatsindwaga na Nigeria igitego 1-0. Eswatini yatsindwaga na Mozambique ibitego 3-0. Ni mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Nigeria nyine nyuma yo kumara amasaha 12 ku kibuga cy'indege muri Libya babuze ubakira. Nigeria rero ikaba yahise yanga no gukina na Libya, ikavuga ati ayo manota turayabihereye
ariko rero Lebanon yasaga nk'iyihimura kuko nayo baherutse kuyakira nabo ngo bamaraga amasaha 3 yose bategereje ku kibuga cy'indege muri Nigeria babuze ubakira. Rero akawa mugani ngo akawa mugani w'inuma y'u Rwanda n'iy'u Burundi ubwo nyine nuko nguko byari bimeze. Reka rero duhite twambuka twerekeze mu mikino y'amakipe y'ibihugu muri UEFA National League. Hakinwaga umunsi wayo wa kane rero amakipe amwe namwe atungurana. Ikipe y'igihugu ya Belgium kabisa babirigi batsindwaga n'abafaransa ibitego 3-1 mu gihe abataliyani banyagiraga Israel ibitego 4-1. Bosnia yatsindwaga na Hungary ibitego 2-0 mu gihe Germany yatsindaga Netherlands igitego 1-0. Georgia nayo yatsindwaga na Albania igitego 1-0 mu gihe Ukraine yanganyaga na Russia igitego 1-1. Islande yatsindwaga na Turkey ibitego 4-2 mu gihe Wales yatsindaga Montenegro igitego 1-0. Azerbaijan yatsindwaga na Slovakia ibitego 3-1. Estonia itsindwa na Sweden ibitego 3-0. Mu yindi mikino rero iteganyijwe uyu munsi nuko Poland iraza kuba yakira Croatia ku isaha y'isa 2:45. Scotland iraza kubikina na Portugal ku isaha y'isa 2:45. Spain iraza kuba yakira Serbia ku isaha y'isa 2:45 mu gihe Switzerland iraza kuba yakira Denmark ku isaha y'isa 2:45. Kosovo iraza kuba yakira Cyprus ku isaha y'isa 2:45 mu gihe Lithuania iraza kuba yakira Romania ku isaha y'isa 2:45. Belarus nayo iraza kuba ikina na Luxembourg ku isaha y'isa 2:45. Ireland y'amajyaruguru nayo iraza kuba ikina na Bulgaria kabisa ku isaha y'isa 2:45 kabisa. Rero ayo niyo makuru twari tugufitiye kuri uyu munsi. Reka mbashimire ko mwabanye nanjye hano kuri Ukumbuye Iki TV, mbasaba gukora subscribe ubundi mukajya muhora mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi kunde.